Esta mañana ha tenido lugar la firma del convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento de la batería de Monteventoso entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol. El acto tuvo lugar a primera hora de esta mañana en el Pazo Consistorial, al que asistió el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. El acuerdo firmado contempla una inversión de 432.780 euros y regula el encargo de gestión por parte del Ayuntamiento de Ferrol a favor de la Diputación de A Coruña para esta revalorización. El importe se destinará a la redacción del proyecto y a la realización de las obras necesarias destinadas a recuperar espacios degradados, proteger instalaciones, colocar señalizaciones y facilitar el acceso de la ciudadanía. Los plazos de ejecución contemplados son de 6 meses para la contratación y redacción del proyecto de obra y otros 12 meses para la contratación y realización de las obras. Por su parte, el presidente de la Diputación destacaba que con esta firma del convenio se podrá poner en valor elementos patrimoniales históricos que devolverán el esplendor de estas instalaciones. Un convenio que vaya a poder hacer realidad una mayor estimación de esta ciudad, de la comarca, de la propia provincia, que pone en valor esos elementos patrimoniales militares históricos que no plantean ya los años 20 quedaron pues obsoletos tecnológicamente, pero que despois sufriron un estado de abandono e vandalismo considerable ao longo de décadas, ¿no? Pues malogrando unha aspiración cidadá de recuperar o que é a historia militar da cidade vinculada ao patrimonio militar e a historia militar deste país, sendo o protagonista nela dende fai séculos, ¿no? Por eso entendíamos que había que facer un esforzo conxunto entre os concellos de Ares, Pontedeume e Ferrol, que son pois, os concellos que teñen precisamente a maioría destas instalacións e fortificacións militares, antigas baterías de costa, que estaban en estado de abandono absoluto, e, por lo tanto, decidimos presentar un plan ao Ministerio de Industria e a Xunta de Galicia dentro dos plans de sostenibilidade turística e, por outra parte, facer un esforzo de planificación e incluso orzamentario por parte da Diputación con recursos propios para iniciar o que é un proxecto a moi longo prazo onde van a ter que participar os gobernos actuais e os gobernos futuros, non? Distintas xeracións, porque recuperar un patrimonio tan rico, pero tan enorme e tan falto de recursos, evidentemente vai a requerir pues, moitísimos recursos, moitísimos esforzos e moita ilusión que os que hoxe firmamos temos evidentemente de devolver o esplendor que tiveron aquelas instalacións. Lo que se firma hoy exactamente A posta a disposición da Diputación por parte do Concello en canto a delegación de todo o que ten que ver coa redacción de proxecto de rehabilitación do Observatorio Meteorolóxico de Montefaro, a licitación e execución posterior dunhas obras que van a conlevar pois, a rehabilitación do edificio principal de Montefaro, coa posibilidade de uso museístico, de uso hostaleiro e tamén, lógicamente, como mirador, non? E, por outra parte, a recuperación tamén do que é a zona do edificio do telemando que daba servizo ás baterías, tamén a recuperación dos búnkeres, a recuperación do entorno natural verde, que ten que ver cos desbroces e traballo de recuperación das pradeiras adyacentes, a mellora dos accesos tanto para os peatóns como para os vehículos dos accesos a Montefaro e, como non, todo o que ten que ver coa recuperación do alumeado público no casco histórico de Ferrol nas zonas que teñen que ver co patrimonio militar. Tamén hai unha parte de posta en valor no ámbito digital con unha plataforma digital específica do patrimonio militar histórico de Ferrol con cargo aos 3 fondos europeos e tamén la Diputación. Por su parte, Rey Varela destacaba el gran potencial que presenta este espacio que forma parte del patrimonio cultural y militar de la ciudad, propiedad municipal en virtud del convenio suscrito con Defensa. Contamos cun legado monumental militar excepcional ligado a acontecementos trascendentes da nosa historia e de xustiza poñer en valor ese patrimonio. Como dixo o presidente da Deputación, recuperar espazos degradados, protexer instalacións
e colocar sinalizacións, tamén darlle uso, non? Que é tamén moi importante. Non só se trata de rehabilitar, que é moi importante, senón de que todos os veciños, todas as persoas que nos visiten poidan disfrutar destos monumentos tan excepcionais. A batería de Monteventoso é de propiedade municipal, foi un empeño meu no meu anterior mandato incluíla no convenio co Ministerio de Defensa, parecíanos algo o que Ferrol non podía renunciar e afortunadamente hoxe, xa digo, é propiedade municipal e por iso hoxe é unha oportunidade tamén, despois de incluíla nese convenio, que a Deputación pois vaya a redactar o proxecto e a realizar as obras de recuperación. Rey Varela concluía su intervención haciendo hincapié en que el turismo es un motor estratégico para la ciudad. Ferrol está de moda como destino, afirmaba, donde cuenta con un incremento del 16% de peregrinos en 2024 con respecto a 2023, situándose en los 28.000 caminantes, y del número de viajeros que visitaron Ferrol el pasado año llegaron a los 99.045, lo que supone un alza en 2024 de un 46% con respecto a 2023.